Trčanje je osnova kondicije. Trčanje je sastavni deo fizičkih priprema i važna rekreacija. Svaki trening počinje zagrevanjem, u kome laganim trčanjem postepeno podižemo puls, ubrzavamo disanje i krvotok u mišićima. Deo zagrevanja je i dinamičko istezanje koga čine funkcionalne vežbe koje služe tome da telo pripremimo za napor koji će imati tokom trčanja. Jedan od osnovnih trkačkih pojmova je pace. Pacer je trkač koji tokom treninga ili trke treba da održava određenu unapred zadatu brzinu. Njega onda prate ostali trkači i paceri mogu da vode i pace grupe. Postoji više vrsta treninga, a jedan od njih čine intervali. Intervali su brži deo treninga na kom se trče deonice različitih dužina, od 100 metara pa čak do nekoliko kilometara, ponavljajući određenu distancu nekoliko puta. Intervalni trening služi tome da poboljša brzinu trkača. Drugi tip treninga predstavljaju dužine. Dužine zovemo još i LSD, long slow distance. Kao što sama reč kaže, to je najduži spori trening u nedelji kojim se izgrađuje izdržljivost i psihička snaga kao dva najvažnija faktora u pripremi dugih trka kao što su polumaraton i maraton. Treći tip treninga predstavlja tempo. Tempo je ugodno težak trening neprekidnog trčanja u intervalu od 5 do 15 km, istom ili za nijansu većom brzinom od tempa, odnosno brzine trke koju planirate da trčite. Završni segment trkačkog dela treninga je rastrčavanje. Čini ga lagano trčanje kojim postepeno hladimo svoje telo, spuštamo puls, smirujemo disanje i iz mišića izbacujemo mlečnu kiselinu koja se nakupila tokom treninga. I na kraju ne treba zaboraviti istezanje. Istezanje radimo na samom kraju treninga, gde mišiće istežemo u stanju mirovanja zadržavajući se u određenom položaju 15 do 30 sekundi.